Umugoroba mwiza kuri mwese isa 12 ziruzuye kandi reka mbibutse ko turi ku itariki ya 30 z'ukwa 11 2025 turacyakomeje n'ikiganiro soma dusome Bibiliya tugeze ku gitabo cy'itangiriro igice cya 36 kigizwe n'imirongo 43 reka nsaba Imana twese dukurikiranye iki kiganiro dukurikiranye gusoma Bibiliya Imana ikomeze kuduha umugisha. Umutwe w'iki gice uragira ati buzukuru ba Esau. Umurongo wa mbere uru ni urubyaro rwa Esau niwe Edom. Umurongo wa kabiri Esau yarongoye abanyakanani kazi Ada umukobwa wa Elon Muheti na Oholibama umukobwa wa Ana mwene Sibeyoni umuhivi. Umurongo wa gatatu na Basemati umukobwa wa Ishmael mushikwa Nebayoti. Umurongo wa kane Ada abyarana Esau Elifaz, Basemati abyara Leweli. Gatanu Oholibama abyara Yeushi na Yalamu na Kora. Abo nibo bahungu ba Esau yabyariye mu gihugu cy'Ikanani. Umurongo wa gatandatu Esau ajyana abagore be n'abahungu be n'abakobwa be n'abantu bose bo mu rugo rwe n'inka ze n'amatungo ye yose n'ibintu bye byose yaronkeye mu gihugu cy'Ikanani ajya mu kindi gihugu ngo atandukane na mwene se Yakobo. Umurongo wa karindwi kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bugatuma badashobora guturana igihugu cy'ubusuke bwabo nticyabakwiraga kubw'amatungo yabo. Umurongo wa munani Esau atura ku musozi Seyiri. Esau niwe Edom. Umurongo wa cyenda uru ni rwo rubyaro rwa Esau sekuruza w'aba Edom wo ku misozi ya Seyiri. 10 bene Esau aya niyo mazina yabo: Elifaz mwene Ada muka Esau na Leweli mwene Basemati muka Esau. 11 bene Elifaz bari Temani na Omari na Sefu na Gatamu na Kenazi. 12 kandi Timuna yari inshoreke ya Elifaz mwene Esau abyarana na Elifaz Ameliki. Abo nibo buzukuru ba Ada muka Esau. 13 kandi aba nibo bene Leweli na Hati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo buzukuru ba Semati muka Esau. 14 kandi aba nibo bene Oholibama muka Esau umukobwa wa Ana mwene Sibeyoni abyarana na Esau Yeushi na Yalamu na Kora. 15 aba nibo batware bakomotse mu bahungu ba Esau bene Elifaz mfura ya Esau naba umutware wa Temani n'umutware wa Omari n'umutware Sefu n'umutware Kenazi. 16 n'umutware Kora n'umutware Gatamu n'umutware Ameliki. Abo nibo batware bakomotse kuri Elifaz mu gihugu cya Edom. Abo nibo buzukuru ba Ada. Ubwo tugeze ku murongo wa 17 kandi aba nibo bene Leweli mwene Esau umutware Nahati n'umutware Zera n'umutware Shama n'umutware Miza. Abo nibo batware bakomotse kuri Leweli mu gihugu cya Edom. Abo nibo buzukuru ba Basemati muka Esau. 18 kandi aba nibo bene Oholibama muka Esau umutware Yeushi n'umutware Yalamu n'umutware Kora. Abo nibo batware bakomotse kuri Oholibama muka Esau umukobwa wa Ana. 19 abo nibo bo mu nda ya Esau. Abo nibo batware babo uwo niwe Edom. Tugeze kundi mutwe uvuga ngo urubyaro rwa Seyiri. 20 abo nibo bene Seyiri. Aba nibo bene Seyiri umuhori bene icyo gihugu: Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana. 21 na Dishoni na Eseri na Dishani. Abo nibo batwari bavuye mu bahori abana ba Seyiri bo mu gihugu cya Edom. 22 bene Lotani bari Hori na Hemamu mushiki wa Lotani yari Timuna. 23 kandi aba nibo bene Shobali: Arivani na Manahati na Ebari na Shefu na Onamu. 24 kandi aba nibo bene Sibeyoni: Ayiya na Ana uwo niwe wabonye amashyuza mu butayu akiragira indogobe za se Sibeyoni. 25 kandi aba nibo bene Ana: Dishoni na Oholibama umukobwa wa Ana. 26 kandi aba nibo bene Dishoni: Emudani na Eshibani na Yitilani na Kerani. 27 kandi aba nibo bene Eseri: Biruhani na Zavani na Yakani. 28 kandi aba nibo bene Dishani: Usi na Arani. 29 kandi aba nibo batware bavuye mu bahori: umutware Lotani n'umutware Shobali n'umutware Sibeyoni n'umutware Ana. 30 n'umutware Dishoni n'umutware Eseri n'umutware Dishani. Abo nibo batware bavuye mu bahori nk'uko abatware babo bari mu gihugu cy'Iseyiri.
Tugeze ku gace kavuga abami ba Edomu, ubwo ni ku murongo wa 31, kandi aba ni bo bami bimaga mu gihugu cya Edomu hatarimo umwami mu Bisirayeli. 32 Bela mwene Beyori yimye Edomu, ururembo rwe rwitwa Dinihaba. 33 Bela atanze Yobabu mwene Zera w'Ibosira yima mukurikiye. 34 Yobabu atanze Hushamu wo mu gihugu cya Batemani yima amukurikiye. 35 Hushama atanze Hadadi mwene Bedadi waneshereje abamidiyani mu ishyamba ry'Imowabu yima mukurikiye, ururembo rwe rwitwa Aviti. 36 Hadadi atanze Samura w'Masileka yima mukurikiye. 37 Samura atanze Sawuli w'i Rehoboti ihereranye na rwa ruzi yima mukurikiye. 38 Sawuli atanze Barihanani mwene Akibori yima mukurikiye. 39 Barihanani mwene Akibori atanze Adari yima amukurikiye, ururembo rwe rwitwa Pau, umugore we yitwa Mehetabeli umukobwa wa Matiledi umukobwa wa Mezahabu. 40 Aya niyo mazina y'abatware bakomotse kuri Esawu nkuko imiryango yabiri, nkuko ibihugu byabo biri, nkuko amazina y'abari: umutware Timuna n'umutware Ariva n'umutware Yeteti. 41 n'umutware Oholibama n'umutware Ela n'umutware Pinoni. 42 n'umutware Kenazi n'umutware Temani n'umutware Mibusari. 43 n'umutware Magidiyeli n'umutware Ilamu. Abo nibo batware ba Edomu nkuko ubuturo bwabo bwari buri mu gihugu cya gakondo yabo. Uwo ni we Esawu sekuruza w'aba Edomu. Reka mbabwire ngo iki ni igice cya 36. Reka mbabwire ngo iri joro murote Imana. Turabakunda cyane.